15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hagamit Santarek Ujilio Arja Punrio, Kidkot Kakasi Students Union, KSU, Southeast Central Circle, Penursla, Kilapa iki video kibla ring na kachingi obat chungki, ya artli kitrok, but kawai ki super kari kit masi, hasurok persya ka office barim USDO Penursla Civil Subdivision, ha Penursla. Kini kali kidang wan na kitay lai lagot, but yang hakatay ki chaka, balaong, bakamdan kaching chubab basyay kitay ki kali kilik bu ikitay ki masi, wala kaching subajur kadon, bakitimulik bu isya ki chaka kaput, but penrung kayitu syari Bangladesh. Kani kala penlengo ikinong ilam badkot keseng ketika tanya nomor katkum ke public notice na ka office USDO ke Penursla Civil Subdivision ke ba arfoi trek ucemang arca penriu ke badang trika madu menta ke kedau syai bagi sengi palai sengi thodieng sengi sejan bat sengi ublai ki ba amsya ayat kali na lai lengkot selangkerdam. Katkum katai ke order bahukum pentrikam na duka arpsan trek ucemang arca penriu laong bana ke benta ke cingsyan bat ba ke cingtrei ke lentar surok na rum lai lengkot selangkerdam kan ya cekmat klem cingthot Kamtan syayat kali tang dakapor kata sengi nengkong sengi baar bat sengi balang hakabala kedau syaipat ban khang na du kapor kharwai beje men step hadu kapor lai beje na opai sengi Hendrai la kedau syaipat bagi sengi palai sengi thodieng sengi sejan bat sengi ublai kini ki sengi bom syayat kali bat benrap bagi cingyat kali damir ru lakhang onggo order belasai du ba Jiwarjri MCS Additional Deputy Commissioner in charge Penursla Civil Subdivision Penursla Kani kebentas surok hakitaya beledap keladana pedeng cingtua mau cingtua kendau besyarkai berkebala syemru ikimen syemru klam de ikran ni cingjular ki kali nomor ketegi cingtrai kebalang syibenta ke projek syna surok nasyalong syatambabel ka public notice ka ong bana kecing slabjur kinong ya hakitaya kebentas surok kinhap long husiar berbeteng ba kecing penbai temai kan sadan andla syong ke review meeting ke bobot Hakabaydai bagi cingi obat ikitiki kali kit masi kaseng ke penpau bakalong sengokhyai ki mensemriu lada jab kanu cingca ke bamsul tenat halanti kabu jingkeli ki bor pentri kami ki an bakumno preng ke cingkhang yai kali ki kali kit masi pat ki poi tek syapun ursla kiladan ki cingkentho bai ki ambulans ni ki kali kit nangpang dang artatien ban pelan hendrai ki kali masi pat kim salia batle dan bor na preng kini kali ket masi kawai ketrok kadai kebadan yu registration number ML05G 7868 kadba kawai pat amsyam layo setia ke registration number kadba ke super karipat kadan yu registration number ML05U 7669 Ada apa? Begitu. Habatin, pej bahaki kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.